Our Deputy President na wageni wote wamekuja hapa Nyeri County. Karibuni sana kwa kukuja kuboreza na sisi. Andũ a Nyeri mwathani agocwo, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tukumia Yesu Kristo. Your Excellency, I want to thank you because you've been with us all along, or from the word go. Governor and our clergy and the committee, our regional commissioner, asanteni sana. We are here today because we worked together as a team. I just want to talk to the parents. I am a mother and I know the pain. No ndingĩhota kũmenya ruo rũrĩa mũragerera na ngwenda kũmwĩra o ũrĩa njĩrĩgĩte kũmwĩra hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ngai ũrĩa watũheire ciana ici nowe ũragĩrire ciana ici, na Ngai ũcio nginya thaa ici tũikarĩte haha tũkĩrĩra, Ngai ũcio arĩ o haha na ithuĩ. Koguo ngũmwĩra mwĩyũmĩrĩrie, tũthiĩ tũhurũkie ciana citũ, tũtare kĩrathimo kĩmwe gĩa kĩmwe, tondũ Ngai tũtingĩhota kũmũria kĩũria. Sitaongea sana, mimi nataka tu kuwaombea Mungu awapatie peace that surpasses any human understanding, because it is painful. Ya mwisho nitawasha tu na wimbo moja. Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire, namenya kũrehe bata wakwa kũrĩ igũrũ, nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, titũgũturagia andũ gathaitha Ngai, tigũturagia andũ gathaitha Ngai. Ya mwisho ningetaka kuintroduce my colleagues, the women reps, kwa sababu hao ni wamama na wanajua ile wamama wanapitia. Tulishikana pamoja na tukafanya contribution kidogo governor, kwa sababu nikiwa kwa committee nimeona tumekuwa na a few challenges. Kwa hivyo nataka kuintroduce Esther Pasari, mpigieni makofi. She's the woman rep kule Nairobi, ndio amenileta, and we are serving with her for the second term. Tumekuja pia na mheshimiwa Haika kutoka Mombasa kule Taveta, Taita Taveta, na mheshimiwa Irene Joki ndio mheshimiwa Mbahati kutoka Nakuru. Na tumeweza kusakanya kitu kidogo kidogo, kwa hivyo tumeletea familia 750,000 ndio waweze kupumzisha watoto wetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tumpigie mama county makofi mazuri.